Bog svima, dragi svi, dobro došli u Irena's Cro Cafe. U današnjem videu nastavljamo govoriti o prezentu u hrvatskom jeziku i vidjet ćemo što se događa u pozitivnom i u negativnom obliku s glagolima koji završavaju na se, to jest refleksivnim glagolima, poput buditi se, tuširati se i tako dalje. Idemo vidjeti jednu rečenicu pozitivnu i jednu negativnu. Pa krenimo s predstavljanjem. Zovem se Irena. Ne zovem se Ana. Budim se rano, ne budim se kasno. Tuširam se ujutro, ne tuširam se navečer. I zadnja. Bojim se visina. Ne bojim se visina. Dragi svi, bojite li se vi nečega? Komentirajte u opisu videa dolje. Više videa je dostupno na mom Patreon profilu. Hvala svim Patreonima na podršci. Ako se i vi želite pridružiti našoj zajednici i učiti uz više materijala, provjerite link u opisu videa dolje. Hvala vam svima na gledanju i vidimo se uskoro. Ćao, čao!